afi aya ni ebani nawo waye gbo ni waye gbie na banyo abani nawo kaji abi wo hye aka woye eneji no ni Nii Aklekwei niji eten Adjen Kotoku Aklekweiman Homowo manche imbi ha manbi fe afi nyuma ne na ka Nii Aklekwei tasen wulu eno ni ena afi nyuma he wonwe etogbaja no ke Homowo afi yeli ni fe mo fe da afi Homowo ni fe mo ni ba no bijoyeli ya no jogba be mi na ka ni fe mo kokume efojra kadumo wojianye ni akwaye afi kokune ene he wonwe Adjen shin August manyawale nyo gbini ji nyuma ka ekpa no bile jufo Adjen shin ke wale papa na mo nyemo ni di health work Yoda basu kane ni di candlelight kaposhi ye ma family bona fe na ka hele man bi ashin ake Homowo afiyeli ehye sure manyawale nyo gbini ji nyuma ka pawe abacha football ni di gala ni ake kulu wulu ba mano ke ha gujuro yeli ga quiz ni di kaka ko hu ba ya no so manyawale nyo gbini ji nyuma ke pa nyo aba ho ni ene inflation di enche ni aba kwemo ni le ni ho mojugban lo se aba fe Miss Kotoku ni di awula Kotoku mo ne yo for lake akikle ba so ha manyawale nyo gbini ji nyuma ke na ehue ni bi na aba fie komeji aba ye ha din ayele ni ene Haji fe ni Adjen Kotoku Aklekweiman no amefa baba bu amehena ye Aklekweiman manchewe ni abaye bijrone ye jeme no se abano atwele niji akotoku dienche ho manyawale nyo gbini ji nyuma enyo no oji abagbaku abashokpo ni akachon manfe kawa Homowo energy isiri dienche ni ya ye kadange shikon no se abashokpo esrotwe ni ko kadange okusuni ayi Agba manyawale nyo gbini ji nyuma enyo ke komie aba fe hwamo krede ni ji fueje brofo ke marathon no se hwamo koku le ba shi no sa ba shi play ye johi eke akwamo ni ji chichiche ni elojo dan gente ene gbeme wuji ke meni ti na no kra ki ni ba shi ne ken play ne ju manyawale nyo gbini ji nyuma enyo ke enyo no me fe ni ka me he wo ni fe mo mi aba jore amefe no se aba bogwa bidi ni ji deba ni manche ni ji Nii Aklekwei ni ji eten no ya nuchumo ni echu ye Adjen Kotoku Aklekweiman eba ji efe echu emambi ye no se aba fe yeli kelu woji ake aba kashi na ye na mishe ni ajie sumo atun ni no fe no afe jogban mo krede ni beba ye ni fe mo ho da se ni bo focol ake guest speaker His Royal Majesty Dr. Nii Ayibonte niji gbese manche ni le no eji ganfen adontie leje mo ni ebe ba kwa ni fe mo no gbejano to eji ake agbe menfen kemba afine Adjen Kotoku Aklekweiman Homowo afiyeliye Nii Aklekwei niji eten ni eji Adjen Kotoku Aklekweiman manche noji ake ena afi nyuma keje ni akleta se wulu eno ne ni nibi ni efe kegbe pamo efe noji ake eba je lepo bana fe manfen ale kena meshe ye Adjen Kotoku Aklekweiman Nii Aklekwei niji eten inkpe manbi fe kemba Adjen Kotoku Aklekweiman bona fe na kama ba ye Homowo afiyeliye ni efe jogban eke keje ake pawu be amrone ake Adjen Kotoku Aklekweiman nye Homowo afi bijron waka afi aya ni ebani nawo waye gbonu waye biana banyo ani nawo kaji achi wota aka ke woye ka achi wota aka ke woye Ba fe pa nu ogla de ba show yen e ba mi ko je bu e o je nu e o awala bi awala loya wo fu ta ni komani ablao Gamenya ti asin won ye ko